tunini ko hiche Bible study anangai hozo sin na bon savin Christ Center family akonin kahinlim che kidwin him tuni ahi inabol ngai zingbangwa Genesis SEMTILBU bung somle bung lisung Abram in Lot AHUHDOH dan ti mangcha ahi phachom cha Bible study le khui so inani khom ki diu ahin him hichi Christ and the family adinga team cho hile Pathen ahi hum Pathen lekha buthing hi ki hilna ki phona chon phat gisin sa na dinga phata hi ati banga Pathen thu isim jingwa I het chenuwa izuite te diu hi Pathen thu pe hi ti avelen remind ki bol ki ven him Amasapen in nule pate ahilouleh CHATE HOLDOH pin Pathen ko makipa thu sena eneva hichi bung somle bung li sui khatve be simkhom lo wa ahile Bible studies on meaningful loading ahizen khatve CHATE HOLDOH ki homa in a simkhom te divin pakai meni kitim ven him hichi bung somle bung li adinga verse of the day cho ahile Genesis bung somle li sang somle get na hi ahin Salem lengpa Melchizedek chun changlhah le lengpitwi ahin po pi ama hi Pathen chungnung pen thempua pang ahi atini Genesis bung somle li chang somle get na him hichi bung somle li sunga characters ho cho hi ahile Abram akimukirin tera chapa Pathen ta sanzo sidia mipa ahin chukile Lord zong akimukirin Abram sopi pa haran chapa ahin leng ko ho leng ko ho leng li kigoma lenga anakito ho lenga ho in leng li ho anakisat piu hichi leng ko ho zong akimuin chukile Melchizedek kiti pa Salem lengpa Pathen chungnung pen thempua anapangpa zong akimun him hichi hi iti lai pha na het dia pha chole wen iti lai pha na aniki ham iti ahile iti lai pha na thil so ham iti ahile Bible theme hole history hon Abram zu 1996 BC laya anaping in 1821 BC anati anativin him Abram athi chun akum zakale som se gelanga na lingtain hiji zong hi Genesis bung som ni langa chang se genalama akimun he chukile Bible theme hole history hon asai danun hiji bung som le li sunga thil so ho hi 1921 between 1921 to 1896 BC sunga anaso hinte atiwin him sangkhat jako somni lekhat le sangkhat le zaget le somko le gup ki ka asunga thil so hi ativin him chukil he chi thil so hi bung somle bung li sung hoi lai mun ana so ham itia hi le hi chi bunga leng te ho gal an ki sa naw mun su sidim phai cham akitin him chukil le Abram in Lot aga hu do na mun chu dan chule Damascus ni solama hoba change agadal pe hi akitin him hichi bung sunga izil do theu outline cho hile hichi bung sunga gal anaki sa naw monju sidim phaicham chi del len ahi Abram sopi pa chapa Lot gal hinga akikai mangdan kimona bung ahi chukile Abram in Lot aga hu do dan kimona bung zong ahi chukile Melchizedek in Abram agalam to chule Abram in athil chom do ho ako na hop so ma hop khat thempua pa Melchizedek anapi dan zong kimona bung ahin him aban hen questions to study Bible quiz to hiya hile answer ho noi lama answer ki noi lama akipe in CHATE homo sei pi jing sangin Bible reference ho mang sign HOLDOH khom divin pakai men ikitim ven him bung som le li sunga leng li ho ahilouleh lenga anaki do pi ho min sein hichi hi changkhat na lama akimuin aminu cho ahile sinar lengpa amrafel ahin elarsal lengpa ariot ahin elam lengpa cedar laumer ahin goyim lengpa tidal ahin hi leng li ho min aba na hin question number 2 na ahin lenga ho chu koi hivam iti ahile hichi hi verse 2 lama akimuin lenga ho min chu ahile Sodom lengpa bira ahin Gomora lengpa birsa ahin Adma lengpa shinab ahin Jeboim lengpa semeber ahin aban le bela lengpa minga ho ahivin him athum na hin question number 3 na hin leng ho chu hoi lai muna anaki khom ham etia hile echi verse 3 lama akimuin leng ti ho se chu sidim phai chama anaki khom ve akitin him
aban le question number 4 na hin lenga ho chun kum izat sung koi noya so na ana to ham itia hele hichi verse for lama akimu in kum som le kum ni sung cedar laumer so na ana to ahi akitin him. Question number 5 na hin Sodom le Gomorrah lengte ni azam na ho na chu hoi laya ana hilut honem itile hichi verse 10 lama sang som na lama akimu in bon ngan la bol sunga ahilut hane akitin him. Question number 6 na hin lengdang ho su hoi lai muna anazamang ovem itile jong hi sang som na lama akimu in mo sang lama azam to uve akitin him. Question number 7 na hin ama ho chun Abram so pipa chapa lot jong athil kiu pumin akimat uve hichi di ham di lo ham adi adi po hichi verse somlani lama akimun he hichi adi in him. Question number 8 na hin Lord gal hinga akimat chu koin Abraham koma ahong sepi ham itile sang somna jang tum lama akimu in gala zam do mi khaden Abraham koma ahong sepi hi akitin him. Question number 9 na hin hichilai a chu Abraham hoi lai muna ana cheng ham itile hichi jong hi chang somle chang thum lama akimu in mamre gang pi phung vela ana chenge akitin him. Question number 10 na hin Abraham in ain sunga ping den galbol team sami izat to lot AHUHDOH ovem itile sang somle sang lilama akimu in mihim zatum le somle get 318 to lot nung agadalvin him. Question number lengkhat na hin Abram chun hoi lai mun geya aganung del pm itile jong hi verse 14 lama akimu kid in dan geyin aganung del pe akitin him. Question number somlani na hin Abraham chun koi ho agazo a lot ahin nung puikit ham itile Abraham in cedar laumer le apan khompi leng ho agazo a lot cho ahin le puikit him. Question number 13 na hin Abraham chu koi in hoi lai muna analam to am itile hichi verse somla sagila ma akimu in Sodom lengpa in save phai chama analam to akitin he. Question number 14 na hin Abram ahung kile a lengpitwi le changlhah hin po pi chu koi ham itile verse 18 lama akimu in Salem lengpa Pathen chungnung pen thempua Melchizedek hi akitin him. Question number 15 na hin Abraham in Melchizedek chu thil keu ho ako na ipi anapi ham itile verse 20 lama akimu in hop so ma hop khat anapi so keze akitin he. Question number 16 na hin Abraham in gabol dinga anakil hon pi ho chu koi hivem itile verse 24 lama akimu in aner ahin iskol ahin le abal mamre ahive akitin him. Aban hen application hichi bunga ko na headinga phale zildo adinga pha CHATE se piding ho cho ahile Abram in aso pipa cha palot anung dela agalmi tia khura ko na AHUHDOH bangin minu mipa zong thagau le ta asa satanin galinga amat sa amaru izati ho Pathen ko ma taona le thumna pomin ithe top son nung dalin AHUHDOH te ding ki gojingo hite. Ani na chun Abram in ta sa galbol ki hil thiam sa mi zathum le somlege anehin lesson hoi ta ahilouleh azi chu ho zong ma changbo hiloin izi icha teo zong satan ga sa zo theina dia training Pathen thua ipe jingwa hil jingwa ibol jing diu ibol te diu angai jin him. Athum na hin Abram zong king sadema ana umzi a lot le a in sung mi te AHUHDOH zo ahi banga ho zong pharsia male in sung mi te satan gala ko na satan lepna a ko na AHUHDOH zo jing thena diwin king san umjing hite. Alina achun lenga ta kithoa agal teo anazolal saw Abraham in AHUHDOH hin Pathen pijing mi Pathen to kilhon khom jing ho adin til asa ompo ti ehilun him. Anga na chun Abraham hi Bible a hop som a hop ka anape masapen tia het the hi agub na chun Melchizedek kiti hi chon di na lengpa ti na hi tin Bible thim on se jeven him asagi chan na chun Salem hi Jerusalem hung kondo namun hi tin jong Bible thim on se jove tu ni ni kho a hichi
Bible study le Bible quiz anangay hozo si Pathenin ibon savin ay holimpi si uvintin itsa ti honzong generation after generation na an pa chompi tin diwin Pathen pate ibu tahang kakipae amen.